Omuhabuzi wa president ahabwa enshonga z'omutano Audrey Rwabwogo abwabwine abanyamakuru ku rugo mu district ya Kiruhura nuko bashaba kwehara okushoza amakuru agempshukane. So ijoka jiro kiko naona tumwebaze tukizana mutwatsa ba UCDA tubare abahingi bomwane n'ebiti byabo ekiti cyo mwana mu Uganda cyaka kreme cya Brazil n'ikitero inane cy'Afrika. So when started no kugira kimwe hasi aha ebyuse bwato kwitaka omwanya bwajara okwa kushabura okwa kwandika okwa kutamotoka utatomwanya motoka iyorero tere hepoko bibyo tuksiwa twara kitahena naso kashesha akitaho kushenyi atahomwanya. Omuhabuzi wa president nagira ngo abantu binji abarukutambuza amakuru nkaga nebabane beyendeza kandi akira kinji ekyo nikirugira hihanga okucumbagira. What goes wrong comes wrong. Be careful. Ndetse kushuma abantu kumanya hora bushake nabo tubakumanya bara bushake mushimaze ari kari mu government Moses Kigongo Congress chairman owamani no hari the minister started the prime minister konga show urukikiriza basadete kuba hono bate tuwanyisiriza oguhona habwira abanyamakuru okundi ihanga ryabo no kushomesa abantu ebyentunguka. Constructive criticism rona kubanta kwikizana newe nikireto musha ombazira abatuzire bakabagira umunaza kugiro musha kingo basa kujuma takumanya. Abanyamakuru abashyikira hamukorogo bamusimire ahabwo buhabuzo bw'abahire we yebare kubumwe abo nyebe hange no kumano yendeze n'umuti no kushobese kwasa kuri urebo kasumujisho shoga ya kabiri ni gusimira ukoro bigiri hangari kandi nubati insurance bagira ngo oyi godwini twakuherezayo abantu babiri bafamile yabo ni wakashaka kuba harwaye biri yenda kumuza miliyoni maybe ishatu company yo kushashura. So GAP says kugira impyo mu ngage tukatunga information ehikire njija kutiyambana nahansi kuri abantu tunga information ehikire kandi nabo decision making yabo bakakora decision ezikire ezikwija kuyamba ihanga ritu okugenda ombesha oguhona no kutambura ihanga ryona arukushomesa abanya Uganda aha bintu bitari mwe na bimwe gasha kwa Paulo Turyamureba.